Ia, e whiawhia whai te whatalofa tu nei tu lao le afiafi, nei statu tunu pele o Samoa. Ia, i le aso sifuru ono nei o Februari, ia, tau sanga lua afe lua sumalua i le aso lulu nei, ia, whiawhia lava lewa maua lewa noa, ia, e whatalofa tu e fo i le whionga i le pule o le tatu Moatoga Complex, Moatoga Posu i le whionga le ia Toeolesulusulu, Lupematasila, Taefu, Muliagatele, Sione, ia, tele suafa matai o le kamaloa, ia, kawanga whaari aku o whailoa atu, ia langa e leo se afa povi na whai ai na whai le povi atoa, matai ni ari ka mai makai fo. Patalo whatu lau whionga, Toeolesulusulu, māloa, la wasai fua lau whionga. Ia, māloa fui a vairiri, māloa la vai lau whionga, e li pule le tātou company māloa si alo pei, ma le whare tua a ana ma, le wha alo e mese le au whainga goenga. Ia, māloa ale, foi fua māloa le wholau i nei tū la le aso. A matanga ne vai aso le wa, o ngā tonu ne vai aso, le aso, sifuru ono ne al masinau, o Februari. Ia, le awa, kule alo whale li, ele o toi mawho ia uma ia Februari ia. Maria, Ia ai pei wa whaatalo whatua i le tunu ule ne fiafi. Tai la vai lau whionga hoi whaavanoa me le taini. Se i tau toi whaamanino ani na i wala ho lea i tusai o le au nanga al Moatoga ma le ma se tasifo i o suinga le wai ai le amatanga le tausanga nei. Maria, E sa whaailoa le tausanga te nei le ai e o maela le temi nei. Ia ane o sio, ai ono sio tatu watunu ue sio kako kungu e maua le mele loko ngalo ua Maria, ngatu tua fo to tele Maria, ia whaatalo whatua i so se tafa o whea vol langi e mafuta mai ia te mana o afu le ia tatala pea lau whaafonga i le fiafi nei o nei le mafuanga na laina o na umia na whaita to lai le tato po kalame nei o nei o ia vaenga e le o nofo malamala mai le tunu i le mātou o nanga e la le mena ua atalo whatua i so se tafa lalangi ia ma le tatou atunu ne Samoa tatou tofi nei ia ninge ia e whapege ia kau sau kimu ia alu ia koe la ia o le mea la wa ia hoi le fui a wairiti pe ala akau whaale kongo kwa marifuaka ia, Maria, i wai kimu la e le la pe e mawai ulu le me hoi le pe enga Maria, ia a le sa kau kalo lava ia fai pere ke kele o kimu nga wale lo pe ki wa ke kele ngitse palolo ia ia, sao e le fa pe kau kangi le fai unga maki palolo o vave, ia la a koe ku le whakaikainga le kau whaingi ia maki whai oi, nanga se kau whaasikoea mai ia se kau whaasikoea mai mea ia a whaingi o ki munga iang whaingi e wa ke kele a ki munga mapi ko whakau huli kako wa kaum karparo e la e whai unga maki lau kau whaarongorongo koe pēr whai unga maki whakasiamal whaamaki, ia, ai ke alu la ku sai e ke karparolo rai le wapako kaunga ave le wapako e ka lua pako leo le masini, le excavator vui le whaangai whainga awala e alu kai le, alua la o ale ai ngama koso la ko wapako e ka ele parolo e kaula kale le isi ave wapako isi konga ngana mga amia kaka ave le e wafo le ke le wapako le ko va i excavator ko va i wo solo mu ele o ilu mana o solo mu ia, sala ave solo mu la wo wapako pe manga o o peo ka o whakasi mai whaamaki e ka kukanga palolo ma e foi ngā se wa ai se palolo se wawhenga ai se palolo ni kau sanga kuranga se ero whionga ni vai aso e whai rawa singa pisi o rawa whionga whaamaki se ia se tūranga le whai whaafonga mai whai whi au ia me se whai kāresi o las tūranga wa ia inga ruenga whai whaamati ia i se la ko whai whaaronga mai pape o i laro whai mai le whionga li pule lau koe kiki a ma e pe koe manga koe kolo wala kalaka inga radio kaisi ia Maria mo le whaamaki dai ole
ole kolo ai, ole kolo po ai, ole whamaki. Oke o whaa, ope awa pe le kupu. Le wingalo whamkalanga. Ole awa, ele ngā malila inga lea sa lockdown na le kungu. Ele wha pe, ele sisi koe ke pai kua alanga le sa kako wasa mai le lockdown. Sa kako lockdown na, ele se kako mengo mawhai Ia, kako wolo le kue whai kau. Te mai maua ngā vai eso maso ngā lockdown. E ke rea ngā duenga ngā misi. Longa whainga le vai eso maso ngā le ngā lockdown. Ia ngā umalea. Koe ku mai e mare lua vai eso le ngā lesa i pasi se pasi. Ia vai ngā le maa whainga luenga sa vai ai. E ngongo fui kua i sa whaka whaasolo ngai kua. Mare anu isi Ngā vai ai la wa kusa au i fore pasi ala wa kolu spulo pasi. Ia vai Ia ronga winga o pasi la ngā le mo merkai mi amakar ka le baru mana for. Ia ronga winga le pasi la so mai. Ia ki kau mai la ke sukas. Ronga winga mai morkai. So ole o vai nga o nga ia lua le lockdown. Le sa afia inga luna. Ole vai o pasi se pasi. Le nga le si le 20. Ia ma le lockdown i le vai yaso maso. Lei ma se mea ngā kāla. Se mea kāla. Ma se mea. So, le la whakua koe solo ngā le ia e ngā ruenga. A le la wha solo ngā uma ia. Ma masing. Le masing. E kusa e koe solo ngā le ia e le mea. Wa uma ia ngwati. Ia makauria Februari, maki ron wha maki. E maue pang wha pe Februari, maki, a perila. Ia maria la, fule. Ai fa pe wele le ola fa nga solo nga la luanga la e le va pe fa yaku a me ola e kala fe unga le kaimi ai le winga lo kala ele o complete a ko ia ke le usinga luanga la nga kaimi a o va fe ele fa pe wai sa ya le manatu a fa pe wele le o se fu nga ma le kalesia sa fa le kausanga ke ngei mor kausanga ngei e alo kal konga ole ngā luenga whai ko olua a se kampangi ma se euro sa kau sangang ke nge ya novema ma fa kala ngor ngā luenga a sa ungi rola la whai aso marolo ui aso fia kisi masi man niwia ala wa umanga whai ka ko ti pasi ma pa ko le umanga whai ti pasi usanga nga ki afa yang wali e kau sanga wale niwia wa amaka ngā luenga makai do so le aia pe fai ala lockdown de se excuse ko fai ala nga fai ko mua mengi ai o solo man lockdown sa le nga fa ko a kick off ai ya i tio o fai de tios o fai mo tios ai ka desia ai nga uma right next o solo lockdown e le va pe vole le nga fai le ma ko tio la sia ya yo mo o ya te sema o november ai fa ko a solo lockdown so no excuse mo a ulu kausa langa ning foi kausa ke ngile tio le se me la ua fia fo so o le mela nga pe nga fa fisi ua vai o la so lo nga le lava ai e ia no kal ko nga e ia singa ti le la kiki o le a nga e ba kwa ia fa ka sang ko mi kia ko inga po oi lava le ai ia ngai marka ko fa maki i e ka le sia i ia se ko si sila ma fai foi nga mention i le kaimi fa maki ale e fa nga solo nga lu e ma nga foi na e va pe vole le va pe ia e pe aso ia i nga e karesia ia sa ka ko ia e o mai le so vai ki mal me kisi ko ia ia ka koriko wa e karesia ia lua sa ka nga lu e kai ia so mai la giki sa ka ko fa lo ngo ngale pulo ku spepa pereki ia so ia Wai lagi kusi pepa o ngore popo lai kau mari popo. Na nga oso ia sa kusi pepa la nga lai kau popo de velo. Ia kusi pepa ese i fuore popo. Kalau fai ore kala nga sa fai so ele nga lo mo fa lo ngolongo ai ma fai fo e ma ko ai. Kusi pepa e ma ko pele ki sei. Na lele i velo popo ka meki. Ai inga ka ma ko fa fo ma. Ore kala nga sa fai so. So lela e lo umanga. Ma fai fo ila nga kusi pepa e ma mea. I fa makini. Ia le wa mau la lo ka ko me asia si o ngo fa sa. Ia ai la le sa ngo ngo ke le ir ko miki la ngo le sa ko viki le me. Ia fa nga so ma pe ko nga ma ngai ke le la le nga mo. Cheki. Ko yo fi ala i.
Al mela de Pe fai fa wa pe le fa makir kan ni ya. E fai pe usai e ka ua pe mea si kongor kai miola si. Ale fa nga solo. E la ua puanga ngai fai ngu mela I kong. Inga ia loa. E sa ola de wa makanga ma. Ya mela de fa pe ya kar kai mire wa I mea kar nangai no excuse. Ile men kupur kau sanga ngai. Makua sawa poro kalon. Le ai se fia poko ma fai ele fa pe ya. Ni sa kawanga e rupe ma ia ka mai fai nga nga ele ma fai ngo mai ka mai cha lai. Cha lai kumpangi. Koi Ya, sa ya. O vai nga mo le fa kai wa fa siri fu ya vai o longa lua o la u kala ngoa. Ya. O ke ka kalo ma nga nga vai. O ngisi nge yo me sa kala ngoa ngai ma company. Dia nak kom fai fai do. dia. Mulai makan ngal kau sana ni. Ole me mo. O fa fonga mai si ia pe ke ngufo ia kang lo kilo pe. Ki lai la non fa mau ne ia na kala ngoa ko. Dia. Ole sa filika nga fo ile company. Pe umaror fa maki ko e local mele le 15% ole intro o yo le. Se 15% ole deposit. Ale Moatoga. Le la sa kalkala ngoa. Pe umalol fa amaki ko I loka loa. Dia. Ai ko I fo I kua I le koru fia fo koru fu pasenge le sa ye. Koru fu pasenge sa ye mo ko. Before ai le I fai ro le nga mention nga ro last year ya te sema mo ko por kala me muri Moatoga I lunga le lo pe I male mai si le kio. Ngo mention nga mai ro le tunu. Ole maka lua o lua. Ile se 15% al Moatoga. Lela. Ole lela sa mako karkarmo. La ale ka fia le 15% al Moatoga. La alu pe. La alu pe ka ole sa ku o umaro fa maki. Ka filo. Ai ko fo I ko 15% I posi lo 15% fai do fo farsa. Lela wa mo fa fa kinga ole. Lela ya pe 15% la ale ka fia le si menga ya ole si vaenga wai ngai fesile nga wa ole menga pu ngai ye pe ko lima e ko ongo ya ngai le mamalo le tunu me ason ke ngai mo ko la e a ngangi mai lungole ole Facebook ia po fe lava ia le social media le ngangi mai e manga fe ngi quote ya le la wo kala ngosa o kwai rungo ka ko pro pe le fifine pa mole o ke fa sa o va ko fa pe ngi quote ya ko dia. O fai nga quote le mo konga me mua o le Moatoga e le se company e ke sau wa ko ngi quote le va ko fa lava ngi ko ka wo fonga fa a fa pe luangi ka le sia wa ya o ko kai mi ngai e ko kasi se ka le sia le fa pe mo fa fe ngai ko su me si kasi fa ko wai fa lo ka ko fo a fa pe ra le ki sa wa se ma ko ka u e va ko fa ko mu pu va kwa ro mu ku male le lo ka ka e va ku la se ma ko ka u e va ko fa ko mu wai le ko lu le e se fa ko fo le da ki le karia dia. o lo manga onga o mau mai ya o lo manga onga su mai kala ngo fa sanga I pe ya ka nganga le nanga ole fainga na vale nga renga mai le iva lua e o mai le so e fa sanga ia male tunu o ke le faia kuangi koti nunga Facebook o ke le faia kuangi I koti nunga se messenger ke no ke le fai nanga e wa kele wa fia koto faia Adela e fa la vai kot. Ai e ser campani longa me e pe ko nga me vole sa ku pu ni si fo o ka sanga o mavai ni so nga malo. Le wo fa sala laula va ngor CEO. A wole va ngai le CEO ngo fo I ngo fo. Longa winga la CEO ia pe ko fia le nga mai interview. Ai mai mau la ko ka mi wole va nga mo selected CEO. O mo mai la. So ke musula so e va ku mai mau fu le ka mi fa ile ko. Ala ye le campani wo mo ko fit filia fe ko ngo fo. Ale ma ngai ro sa ka sa ngai. Oi. Usa o ele fia fe ni ngo fo. Ai ka fa sa ngai lo. O ke fa ia kua ia ke oele le kala e malia I lo fina nga.
ma e manga o lo fai ia makuro ngalo Ma dia. a le mea leo ro wa ngangi mai se le nga mafia mawa se ka mafia okay lo le leia o le ke manga e bakse mako ka we fa ala vai ia ko sai dinga ka ngai fai a wa le vanga ko appointinga le company e fai ko mo fo so ia ke ula e sidi ai me le ke ngangi me fa ni ka si le lo wa lo e sai ni Ma dia. paku instead o le fai o lau ka Ia. i lo wa le mai singa we sila le wala le kala company maki Ya wa o le fanga fo le kaunga ke le fai. Ke de yo ro kai mea lu. Ya vai li ele fai ngofie. Sa ye foi le si kau e ka le si mo fe la ko kau. Ele fai ngofie ko kiki o va mar fasu limo mi ke unha lue fai ka. Ya, Ole mau mai le foi ke fa kupes. E ke fa kupes foi ya foi. Ma dia. Ya, fesile la fa kupes. Ko kiki fia po le moi le lava le moi. E ma fa yup. Ma dia. Pa penga la me 45 minutes. Pe over foi mar 45 minutes. Pe i kulala. Ele malo lolo ma o ya ki si la fia la. A fa pe alu la so ve vesi lunga le pusare. Ke lola mo ke mo ele po. Pe ya ngalu la so ako romio e. Ma dia. Nango ole fuse box le me. Le lunga i. Pa ko foi pe sa ola fa mo ka. A uma la so ngi fa poronga lo ma fo se me. Ke mo vai le po. Me la nga le mo musuale me le ole a ngangi mai lunga le messenger po lunga Facebook. Ke se fa mo le nga fia mo nga fai na sa ka le ai vai. Le mo Moatoga e manga o le Moatoga e kalangoa face to face. Ma dia. O lo wa nga fo lo sau. Ma e kilo ai ngofo ia fai nga e ka. So ia ka ki fai o le va fai me le tunu le me le. O le so nga lu le ka pasa so lo au sai dinga. Vai. O le me le piki ke le fongi mai. Vai. Fia ka o se ki nga. Le ke le vai le seki. O mau mai foi vai li la. Le ka fai fa singa fa ka inga. Singa fa ka inga foi le mo le nga i lu mo tato. Tato la lo langi nei. Le wa vili. O ai lava kampangi le ke vidi. Vai. Vai mi se ka unga le fiere. Fiere ka mo fo nga inga. Ke o me mo. O le ke kala ngol ke fo. No malu. Vai mo fo le ke kala ngol. O mo mai le. Wa e ka nga ai. Wa kango ai lo wa au. Wa e ai lo ilo. Nanga o le ku inga. Fia vai dili le melhor customer rights ia kung ulay fa. Customer rights. O le kanga ka fa nga oroa. Ma le kanga ka o mo mai le mele fa koi o fa fo makua ilo le kanga langa ka ka mang ku pe. Ma dia. A ka ko. Ia le koi nga mele. Vidi ma. Sau le messenger. Sau mai fa mola. E fia ka ko mo fo fa sa le. E fia. Le ai. O fa ku do mo le ofisa. Le ai ke le koi fa yin ka fa pe. Su mai. Mai kala ngol. Fa sanga e loi fo ingalo mo. Ma dia. Afu ya vai di. E mo ila e loi ingalo mo. O lo sa ka fa sanga. An mele va mai. Se fa mo mo nga singa ka ke lo nga ba ko fa mai e vai. Di fo lai la lo ko ka. Di vai de ka ora uri. Wa vai da. E vai le wa ba ku ma ko ka ui. E ba ko e te ko le so no fa pe. Ya, me mo nga. Me mo a sauro le Moatoga. O le fare piko siri le le pala ai. E le pala ai e fa amare painga. O le painga. Ia, fe siri ai le painga. Ma nga ia ai fe wa ila tulo. Fe wa ima o nga isi uso ia fai foi mea fale. Fe siri la nga uso, fe siri sawa ia. E ali le ka o le painga. Fe siri sawa ia. Ka wa ke o pepero mai. Ali la se ka o le painga kai mingi ko viki. A wale fe siri ka usanga ke ngi po ko fe siri kai mingi. Ia vai li le. Ele ka alo makua ka un ka reanga. Wa ava pelo e ke fesiri pe. Ia. Sa rola sa wa se singa ka o ka ka fale. Sa roi fale ia hardware si ia ka ko. Wa le painga la ku sa ma ko. A ma ko ia le mai le painga pa e ma. Fai ing fo. O manga treat. Ku sa le ia ma painga ngai ka mai. Le hardware si ngi. Alo na fesiri. Vai fa ka ngai fesiri. Dua le fa. Dua le ko. Dua leongo. Helo. Ya. Ngai alu lo dai fa pe.
whakakainga, wana ngare painga fo le fai fale. Fai fai. Ale fai ka ko mau ka mara ole tunu. Ia, fai